Ya kini kejing sedang ya kejing pulih haga science stream haga St. Paul's High Secondary School hamar bisu lawan ban pulih daw menteri ketenat pulih putih urakam sangma haga balai dan lang UMLA kamau plang uba Matthew Beyond Star Kurba kumusembut kongsan. Kejing dan rekat ru umos Reverend Archbishop Victor Lingdo ucaman ke KHADC uba alam perang bla ubulang ru MDC katan kidikot jangka managing committee kinohi kai berem kikena school berem bat kibai-kibai. Hagini kesini lapliru ekjing sedang ya ke kelas 11 arts na kebentar ke senam pulia arajar arpusau arajar arpusan. Laban ong ba kejing la kani ke skul ban sedang ya ke science stream ke deling ba kejing yo ya kejing yarap san benai mensyua kejing rake ya ke platinum jubilee. Haga bau sembut menteri rang ba kejela ba presiden tensong ulapan bena ba ke sorkar kan ajing yarap arpaulak tengka. Kat ba ka KHADC kelai arpaulak tengka bat ya san lak tengka pat lai dau MLA kemoplang. Haba kerana kejing yalang urakam esang mau lero bat ai mensiam ba kejing don kum kini ki school jeng ki missionary hakitan ki ba kamlong kam jengai kendiat nasor kederap shibun ki kena pulih ha ka bakin am dan kam syo ban hiar sya sor shilong ban wat kejing nang jing start ulapan paru kejing kerman bagani ke school kan penmi ya ki kena ki banang ba start bat bakan long ru kejing kerku ya ki kena pulih ha ka ne ka than